Utječem se Allahu od šejtana prokletog. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Tako mi jutra i noći kada se utiša, Gospodar tvoj nije te ni napustio, ni omrznuo. Onaj svijet je zaista bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Zar nisi siroče bio, pa ti je on utočište pružio? I za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio. I siromah si bio, pa te je imućnim učinio. Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Evo u ime kolektiva osnovne škole Abdulvehab Ilhanija i ja pridružujem se bajramskim čestitkama Bajram Šerif Mubarek Olsun. Organizator ovog druženja je osnovna škola Abdulvehab Ilhanija, a pokrovitelj je mjesna zajednica Željezno polje. Posebno bih želio poselamiti i izraziti izraze dobrodošlice našim uvaženim gostima iz Sarajeva, profesoru Mehmedu Barjaktareviću, direktoru muzičke škole iz Sarajeva, zatim savjetniku ministra za izbjegle i raseljena lice gospodinu Nurđehanu Šaljinoviću i grupi mladih iz Sarajeva koji pružaju psihosocijalnu pomoć učenicima naše škole. Za njih jedan poseban aplauz za ovo prvo vrijeme. I naravno posebne salame i pozdrave našim večerašnjim izvođačima koji evo već drugi put kao znak podrške i besplatno dolaze ovdje da se druže sa nama i pruže nam podršku nakon svih ovih dešavanja u Željeznom polju.
Assalamu alaikum i Bajram Šerif Mubarek Olsun. Evo mi smo, kao što smo obećali prije par mjeseci, došli s malo većim, jačim, širim sastavom i nadam se da ćete večeras uživati u programu koji smo pripremili. Možda vi ne znate, ali recimo mi koji živimo tu, 90% naših ljudi još uvijek u 15. maju. Znači, to je jedna velika kolektivna trauma i svakodnevni ljudi samo pričaju o tom problemu, to ovi naši psiholozi znaju. I oni su, hvala Bogu, tu sa nama. Znači, vama je ovo jedan od nastupa, ali nama ovdje ovo znači posebno zbog toga što će, evo večeras, sutra, prekstra i evo 7 dana ljudi pričaju o dolasku Bora iz Vetranstva. Znači, to je pomalo skretanje nekakve priče u jednom dobrom pozitivnom pravcu. Zato, evo, hvala vam puno, ovo je jedna velika stvar za sve nas. To sam htio da kažem.